Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Serbian Hunters. Sa mnom je Ilija. I danas igramo SCB na Craft Realms. Ja sam Džab, kao i uvek. Također. Idemo. Idemo. Neki blazeri. Ne, zašto sam napravio? Ima silverfish, a ne. Ja sam odmah propao, evo vam ovo. A mene zombi pigmeni napali, jao, shit. Ja se zaglavio mrežu. Ima blaze. Pomoć, brate, napadaju me pigmeni. A mene su napali. Cukina. Evo ga blizu. A ja, pazi. A, djec. Znaš kako mrežu. Samo. A šta je ono tamo preko puta? To je zmajka. Idemo samo. Da ih pokidam. Rok Mene nervira na ovoj mapi rupe. Me puno nervira. Rok, šiptara. Šiptara. Gdje smo dali? Ovdje nema ničega. A pomaži! Stižem. Joj, sorry. E, pazi, tu gore na stepenicama kad ideš. Ovdje gore. Pazi se, pazi se. A znaš kako sam imao malo srca. Nisam mogu se izvući. Pazi, eto je ovdje. Aja! Pola srca. Blaze. Pazi! Blaze, Ne! Blaze ispao. Jeste. On je izašao iz igre. Aj, ja sam propao. Imam 3 života. Ja imam puno života, nisam jedan pobio. Ja sam imaš 4. A da, jedan sam. Ko je ostao još? Onaj sa pig... Moguće da smo ti i ja sam. Ajme, sad ćemo vidimo. Ajde ti Ima još potraži. pig... Jel Ima ima pigmena. Endermana? Jel ima Endermana? Ne, imaju, samo imaju zombi pigmena. Zombi pigman? A ne, izgurno mi iz sveta, shit. I on Aj, onda ispao. ćemo ti i ja se fajtamo. Pa šta bude? A 100% A ne. pošto nema. Eno ga, zombi pigman. Živ je. A znam, pa to sam ti rekao. Pazi, sad ću da ga gurnem iz sveta. Ale! Oj, meni se na drugo ostrovo prebacio. Znao sam da ti nećeš poginuti. A znaš koliko je bacio ta vuna? O, la brate. Kako može? Nije još mrtav. Koliko još ima života? Ne, Eno ga tamo. Nisam ja udario. To si ti bio. Pazi. Ne! Nešto me vratilo. A što me vraća, ne razumem. Pomoć, ubit ćemo. Ne! Ajde, diži se. A nešto me non stop vraća. E, sad smo ti i ja ostali. E, dobro, ajde. Samo da se meni napune 4 srca. Ne! A kako ću da se papnem? Kad bi sad imao VIP donate, joj. Da se penjem ko normalan čovjek. Ne! Ne! Mataj se! Ajde. Blizu treba. A što me vraća, ne razumem. Sad sam propao iz sveta. Koliko života ostalo? Još jedan život tam. Ne, imam 2 života. A znaš kako sam sad htio da te gurnem s obalice te, da mi padneš kao normalan čovjek. Bilo blizu. Dobro! I završava se za 5 minuta. Alo bre. Server se zatvara. Za 5 minuta. Da li je ovo konačno moja pobjeda? Zalagala sam, da. A bitno je da ja pobeđujem. Alo, mrš!
A ne, imam još jedan život. A ja 2. Što je skvaren? 10. Gdje sam li pobedio, a? Ja znam malo tebe da povijem. Pobjeda i titula. Pobjeda i titula. Ljudi, hvala vam što ste gledali video. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao. Poz.